Bridge. Bay Bridge in San Francisco Bay Area. And we can see Golden Gate Bridge, the pillar of the Golden Gate Bridge all the way other side of that crane. Other side of the Crane. So this side in front, you winkuling. So this section is very nice, and there is normally there is marathon in this bridge. So I have run on the other side of the bridge there. Look at this span. Very nice. So it costed $9 billion to build this one. iPhone 17 मा एउटा नयाँ त्यो क्यामेरा चाहिँ अलि इम्प्रुभ छ। मेरो चाहिँ 15 Pro Max हो। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अपग्रेड गर्ने देखिनँ। यो अग्लो बिल्डिङ छ नि, यो चाहिँ सेल्सफोर्स टावर हो। सेल्सफोर्स भनेको कम्पनी के ठुलो कम्पनी हो। सेल्सफोर्स भनेको तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो कम्पनी। टनल ब्रिजको बिचमा टनल है। यो दुई तले ब्रिज हो। उता फर्केर जाने तल छ,